onto UDA ende ambere kawira mwangaza heko step iro jokia watonya kiamene kiria kirurin pate na MPs beto na MCAs baba twere kiamene kia UDA bukuona mugeni na kweja katheti na katheti karia jako ikatheti gatumina milioni magana mugwanja 50 chiorete kia auditor general's report milioni igana ria 40 chiorete chia Meru level 5 hospital milioni magana 5 chiorete gukurukira MTF milioni igana chiorete gukurukira MYS so katheti gakari kajukieni bumenyora bukuthithia ako kara mugeni ejako bukatumira bukatumure bumenyere ure mumeru imbia kuona kimbetire chiorete. Number 2 mbwere ojo ni onto governor kawira narua gutonya kiamene kia UDA ote MCA kinyomore oina leadership ya UDA assembly ukareo oti inya mujumbe kinyomore uthuri na kura cia UDA ukareo inya senator wetu kathuri murungi ati ukareo eje omba kwetherwa ni ntigiri ejire yakwa rangi cia white na black etweka sembra MCAs beto tage ni timing ya kawira kweja thaiji keke amakia UDA na ibweje oje imto drama masinema omba kuthima cinema jaja ejete najo kire budget ira burenda kuthithia itemized budget kutweka thaiji bukae wa orders from above buchokia budget ya twire Meru ichoke ntakene are twire na Meru buba kikishirete babu bwa compose gukurukira budget ire kathithwo thaiji kenda mbeche ciarokitwo pa project kikioria kwenda bochioria na buimenyera President Ruto nkwiraga kanagwe mutano chia kawera 2013 ari kiamene giaku URP akoronga mabore aronga merenda pa aronga meare independent 2017 bwa mwejera bwena Ruto atonya ke